Bam, jewe ndakubwira abantu. Iki giteramo cha B-Face on the floor. Ni giteramo biboneka ko cyateguwe. Urukurana hora neza. Ibiteramo byo gutegura biba byateguwe. Mugabiki. Ni cyanateguwe gusa. Baravuniye kakaguru. Umunsi B-Face agenda muri studio. Wari wo munsi shavugiwe rigaragarira kuri microphone. Exactly, kandi vyabaye inyuma y'igihe kitari gito. Abitekereza kubikora mugabo akanza avuga ati reka mbangire. Maybe yo bazi yuko ashavuye yihuse kuvuga acavuga nabi gusumbya uko yari kuvuga yabanjije kugira gute kwihorera. Ubu tuvugana na B-Face on the floor amaze gufata message ayohereza kuri mugenzi we ari we Dramati. Igihe atari gito haciye umwaka wose avuze ati jewe sinshobora gushwana n'abana tutangana. Mugabe nyuma yo kuvuga yuko adashaka gushwana n'abana batangana yagize gute ashakira hanze indirimbo cyo ni cyambere. Iyo ndirimbo izifise message kuri Dramati no kuri Fab Love da Kitchen kuba muri zone ya Kanyosha no kumufana no kuwamuhaye isumu. Murakoze ubona ko n'uwo muntu yamuhaye isumu ukuntu yamudekivye aramuzi hago menga mbere baheruka no gusangira ukuntu yanamuvuze. Iyi ni ndirimbo kandi yaje mu bihe B-Face yaciye agwa muri surprise y'abafana biwe urabonye amafoto. Yes, bari abafana biwe bari bamukoreye surprise aho basangiye na cake. Byarabaye ariko kandi uno munsi tuvugana haje tuko ico twokwita ruba manzo somere message kuri Facebook. Ni havuye ngo twabataye kwande Facebook yandi ya Black Media wewe wita Smith Wisdom avuga ati nta makuru ya Madibada Classic. Haro wita Lieve Sekadodo bana bani bashasha pe B-Face ngo B-Face arazi kweli arazi guhana muri make. Amita The Million avuga ati bro mufise talent man ndabakunda so vuba ndakeneye amakuru ya Rinoji na Monia Fleur. Asante sana tubashimire. Haro bita Damoji ramuzi mbede ni afande w'abasani Damoji nujye ujya muririmbyi uzi ubundi Damoji afande w'abasani kuba umuririmbyi nka Damoji ashaka gukomata mu kiganiro turimo turakora bitwereka neza ko turi kumwe n'abantu benshi ngaha bucece abadukurikirana bakihorera amahoro cyane mwe abasitari mwe mu Burundi. Nikura byumva ikindi kintu naco dukwiye kumenya kuri ino umufana challenge hamwe n'umufana concert. Inyuma ya bino bintu bibiri umufana concert n'umufana challenge amasource neza mugabo adashaka kudoma ko cyangwa adashaka amenyekana yanje bien sûr y'ikiganiro Star System aremeza yuko atagihindutse hagati ya B-Face na Fizzo gasubiramo atagihindutse mu majambo makiri bibona ino babona bihindutse bazagire gute ati nta kibazo twarabivuze big story mu majambo make hagati ya B-Face n'umuntu bitwa Big Fizzo himself the living legend umwanya n'umwanya harashobora gusohoka collab yo kundirimbo umufana hagati ya B-Face hacangira nkoko rero twarabonye B-Face akorana na Melanin Boy twarabonye B-Face akorana Fizzo akorana na Melanin Boy twarabonye B-Face akorana na We Love Muzika kugeza kano kanya yamaze kwidetermina kubera ko concert yiwe ntirimwo gusto irimo Fernando. Nimba Big Fizzo agiye gukorana yakoranye na Melanin Boy hama B-Face akabatumiye mu gitaramo ciwe umufana concert akatumiye yo DJ Fernando bakaba yamasusi nyine tutarabona neza ko bishobora kuba vyo mugabo vyo amajambo yo ari karavugwa makaba bagiye guhura umwe afana umwe muri abahungu babiri cyangwa asugika umwe muri abana babiri singorana bica bigenda gute ko nka Big Fizzo wenyene afise message yatanze ahereza gusto uraza hano biko birapfira uno musi tuvugana basi dusipoze ko B-Face on the floor ntituraza kwa Dramati na B-Face turahaje mukanya dusipoze ko B-Face on the floor basi mu bivugwa barumvikana cyane na Melanin Boy hamwe na Fernando kuko turabiye ku ndirimbo umufana nako motivation naho yabuze amasanamu ni indirimbo ubona ko basi yakozwe na We Love Music mugabo kandi ibura ry'amasanamu ifise impamvu twibukanye neza ko wari ibibazo bagiranye byari ibibazo bari bagiranye bien sûr mugabo kandi ubona ko ubu tuvugana hari message kandi uko bivuze igaragaza ko hashobora gukorwa remix ku ndirimbo umufana ya Big Fizzo ariko kumena Big Fizzo ariko kumena B-Face on the floor ariko kandi akaba yafashe
DJ Fernando akamuzana mu giteramo ciwe twakwita umufana concert Exactly. kigiye kubera muri zona ya Kamenge mu nzu y'ubunywero yitwa Gera Plaza izoba itariki ya 2. Anyway Rubam turazi message twese turayizi indirimbo umufana ifise nta muntu n'umwe atazi message indirimbo umufana idafise twese turayizi abantu bako twumviza ku radio murayizi bisigura abako twumviza kuri Facebook yacu barayizi abari kuri YouTube yacu barayizi utayizi atubwiye ati nayo nzi tuyisubiramo Rubam jewe nkundire gato cyane message turayizi twese ko no kugira ngo Bface message yiwigera kuri nde kuri Dramatic naryo hangiro kenshi twakunze kubivuga atuko biri kose nyimba jewe ntanze message kuri Rubamba ati wewe no guhana cyangwa nkamubwira ikintu kitameze neza nkacambwira Keve cyangwa Onobel ati subiramo kino kintu tumuhashe subiramo kino kintu ubutumwa bumushikire Rubambo ni kigogo Igor ni kirofa Igor ni donc mwese muririmbe bino bintu bisigura ngo nzo ndikunda hamya ino message donc byose bikuyire bigende neza ubu tuvugana hateguye igiteramo cyitwa umufana concert cha Bface on the floor ari kumwe kandi na Khalijo ari kumwe kandi na Vanilla Ice ari kumwe kandi na Monia Fleur ari kumwe kandi na Alansabiye Fernando cyangwa se DJ Fernando cyangwa mwite Mr. I Rubam ubwo rero hagati inyuma y'ibiri hagati ya Bface na Dramatic twavuga ko ba Fernando bafisemo uruhara ba Khalijo bafisemo uruhara Khalijo tumukuremo kuko Khalijo asanzwe akora umuziki kibiriraho muri Gera Plaza dufate ba Monia Fleur dufate bano ba Vanilla Ice ubwo bagiye gushimikira kuri message Bface atanze kuri Dramatic bayihamye neza canke nabo ntibazi ibyo bagiyemo bashaka babizi abantu bagiye mu ino challenge kintu babwira nikihe nimba Bface ya launchinze challenge hamikita bwaca nitabigwe we don't know nimba ashatse ko message shikiranye neyo binyarutse cyane gose naho nyene we don't know but gihari nuko tugomba gutahura yuko nimba yanonshinje yazanye n'umufana concert nuko ashaka kubutumwa bwihuta ikindi naco nuko ashaka ko ibintu yashatse kubivuga ko bija muri iriya ndirimbo maybe babihindura bigatanga iyindi sura mugabo amaherezo bigashikira banyerezo ahubwo ikibazo kiri ngaha ko je ari umurimvyi twaganiriye ndamubaza ati brother tego uriteguye gukora challenge y'indirimbo umufana tukunyanyishuye yambwiye ati Bface arabizi narabimubwiye ko je nako indirimbo ya 10 ijyanye ni distrack mu bisanzwe birumvikana message ndayifatanye avuze ati je ndamufana ndamukunda kandi arankuriye mugabo je nshobora gukora distrack bisigaye amajambo make nyimbe yarigaragaje akavuga ati jiwe sishobora gukora distrack aba bose bari ngaha bafashije distrack nde Bface on the floor ikindi naco bemeye kuba umwansi wande wa Dramatic birimo twavuga mu gihe jewe nshobora kuba nkundanye na Fernando tugakora n'indirimbo uko biri kose Melanini boy ntituza guhuza nibikunda akaro kari hafi Satubi vyewe turabizi na Big Fizzo ibya Melanini boy na Dramatic na Fernando turabizi twese mwene wacu hamaze kuba hari ico twakwita ubundi bino bintu byamaze kuba inishene ibintu ko turazi neza ko hagati ya Fernando na Satubi bimeze neza cyane exactly kandi hagati ya Melanini boy na Satubi ntiturabimenya kuko nako n'indimbo vyanse cyo ni cyambere hagati ya Big Fizzo na Satubi turazi ngene bimeze hagati kandi ya Big Fizzo na Gusto Melanini boy message irazwi ngene ipanze kuko Melanini boy numwe mu bantu kandi bumvikana cyane na Big Fizzo wanashima gusumba Fernando sana kuko ni kesha muhamagara mu bikorwa bitandukanye n'inyuma bakoranye indirimbo bayitani wesha ko nako n'indi magiye muri album yasohotse mu mwaka uheze album yiswe 777 gratitude uti rero Bambo ati Fernando ari kumwe na Monia Fleur babagiye gushimangira kuri message igiye kuri Dramatic itanze Bface on the floor cyangwa ntibazi ibyo bari kubara ikibazo ikindi gica kiza eske aba baremvyi bose bari ngaha nta numwe yumva keneye Dramatic hoho niba bamukeneye nta numwe yumva muri kazoza hava mukenera nibaza ko tutanga telefone nuko 35 amajana 6